Imana amaboko. Turi kumwe n'inshuti yanjye Prophet Albert. Tuko pamoja na rafiki yangu Prophet Albert. Umukozi w'Imana dukorana kuri radio Bujang FM. Mtumishi wa Mungu tunatumika naye kwenye radio Bujang FM. N'umwe mu baprofete batanga ikiganiro nawe. Na yeye ni mmoja wa profeti ambao wanatoa ni inshuti yanjye cyane rero. Ni rafiki yangu sana. Yifuje kuza kundamutsa. Nimefurahia maana amejisikia kuja